Razlozi za pokretanje štrajka sindikata BiH Telekoma, odnosno radnika u kompaniji BiH Telekom je odbijanje vlade federacije da zadnjih 5 mjeseci razgovara i zaključi granski kolektivni ugovor za sektor telekomunikacija koji smo predložili da se samo produži pod istim uslovima kao onaj koji je istekao 9.10.2020. godine. Razlika je drastična. U kućnom kolektivnom ugovoru nije moguće definisati prava za slučaj privatizacije i prodaje BiH Telekoma koja su utvrđena granskim kolektivnim ugovorom i predstavljaju obavezu vlade federacije. Prije svega ovdje mislimo na obavezu vlade federacije da kod prodaje BiH Telekoma većinskog paketa ili restrukturiranja kompanije u ugovor o prodaji uvrsti zabranu otpuštanja radnika na period od 4 godine, niti umanjenja prava radnika za taj vremenski period. Također, u granskom kolektivnom ugovoru je obaveza novog vlasnika da ispoštuje otpremnine za slučaj tehnološkog viška, što ne bi bilo moguće utvrditi obavezom vlade federacije kroz kućni kolektivni ugovor koji potpisuje uprava BiH Telekoma. Znači, novi vlasnik, nova uprava bi bila u mogućnosti da taj kolektivni ugovor raskida po njegovom isteku ili čak i prije u skladu sa zakonom gdje bi radnici ostali na milost i nemilost novoj upravi i postali bi teret društva i teret države, a ne novog vlasnika koji bi bio obavezan, odnosno izgubio bi obavezu zbrinjavanja radnika. Pa vi ste kroz dokumentaciju sindikata BiH Telekoma vidjeli da je odluka donesena 13.10. bila jednoglasna i za nju je od 16 članova centralnog odbora glasalo 15 sa izuzetkom kolege Milana Mataruge koji na sjednici nije bio iz objektivnih razloga i opravdanih. Nakon donošenja svih odluka vezanih za provođenje i organizovanje štrajka, jedna grupa članova centralnog odbora, njih troje iz generalne direkcije, predvođeni predsjednikom osnovne sindikalne organizacije Mirom Gašijem, radila je na demotivizaciji, odnosno na razbijanju štrajka i radila je na širenju neistina po pitanju razloga za pokretanje štrajka, što je išlo na ruku upravi BiH Telekoma. Također, jedan broj radnika spreman za štrajk odustao je od štrajka uslijed pritisaka i prijetnji koje je uprava BiH Telekoma putem korporativnog maila, ali i putem nadređenih rukovodilaca provodila prema uposlenicima, tjerajući ih da odustanu od štrajka, i to je razlog da jedan broj uposlenika koji podržavaju štrajk i spremni su štrajkovati zaista nisu uz svoje kolege koji se bore za zaštitu prava svih radnika BiH Telekoma. Pa tačna je priča da je BiH Telekom podnio tužbu kojom osporava legalitet i legitimitet štrajka i da je podnio zahtjev za proglašenje štrajka nezakonitim. Međutim, sudnica opštinskog suda je odbila zahtjev za privremenu mjeru BiH Telekoma i omogućila legalno i legitimno provođenje štrajka u BiH Telekomu. Činjenica da je nakon toga ista sudnica donijela presudu kojom je štrajk proglasila nezakonitim, ne čini štrajk nezakonitim sve dok ta presuda ne bude pravosnažna. Mi imamo rok žalbe i žalili smo se na tu presudu kantonalnom sudu i čekamo drugostepenu, odnosno pravosnažnu presudu koja će reći da li je štrajk zakonit ili nezakonit. A u međuvremenu je BiH Telekom ponovo tražio donošenje privremene mjere i zabranu provođenja štrajka, što je ista sudnica još jednom odbila. Znači, 2 puta je ta zahtjev za privremenu mjeru odbijen, tako da se štrajk provodi u skladu sa zakonom do pravosnažnosti presude koja je donesena.